Repubulika ya Kongo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kongo Brazzaville ndetse na Kongo Kinshasa nk'uko abenshi bakunda kubivuga, basinyanye amasezerano akomeye cyane. Hari byinshi bagiye gufatanya, ndaje ngo mbikubwire, gusa si byo gusa ngiye kubwira, ahubwo ngiye no kujyana n'undi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho no kera kabaye Kinshasa ari kwimfungwa za mbere za AFC M23 ngo ni nyuma y'amasezerano basinyanye. Ndi Bengals yana, iyi ni The Quick Times News, ndaje ngo nkwe amakuru meza kandi agezweho. Ukiri gusabwa no gukanda subscribe, ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Repubulika ya Kongo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafitanye ubufatanye. Ari ibiganiro biri kuba ku mpande zombi, aho umushinga munini w'ikiraro gihuza imijyi ya Brazzaville na Kinshasa wongeye kuganirwaho ku rwego rwo hejuru, mu rwego rwo gukomeza gushimangira umubano n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yajyanye ibiganiro na Jean Pierre Bemba, Vice Minisitiri w'intebe akaba na Minisitiri ushinzwe ubwikorezi n'imihanda y'itumanaho no gufungura inzira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byibanze cyane ku mushinga w'ikiraro cy'umuhanda na gari ya moshi biteganyijwe guhuza umujyi wa Brazzaville muri Kongo, umujyi wa Kinshasa muri Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinga umaze igihe uvugwa nk'uzafasha kongera ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibikorwa by'ishoramari hagati ya Repubulika ya Kongo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kiraro igihe kizaba cyuzuye biteganyijwe ko kizagabanya cyane ibibazo byo gutwara abantu, ibintu byambukiranya uruzi rwa Kongo. Ubu bikorwa cyane hakoreshejwe amato. Abasesenguzi bavuga ko uyu mushinga ushobora gufungura amahirwe mashya y'ubukungu mu karere ka Afurika yo hagati. Amakuru aturuka mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Kongo ni kwa Denis Sassou Nguesso agaragaza ko impande zombi zashyize imbere gukomeza ibiganiro ku buryo uyu mushinga wakihutishwa cyane ku rwego rwo koroshya ubwikorezi no guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu bihana imbibi. Gusa nubwo uyu mushinga washyigikiwe n'abayobozi benshi, hari bamwe mu bakurikirana hafi ibijyanye n'ubukungu n'ubucuruzi bagaragaza impungenge ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryawo, amafaranga uzatwara ndetse n'inyungu zawo ku baturage basanzwe. Biracyategerejwe kureba niba hari ibi biganiro bishya bizatanga umusaruro ufatika ushobora kwihutisha iyubakwa ry'iki kiraro gikomeje gufatwa nk'umushinga w'amateka hagati ya Kongo Kinshasa ndetse na Kongo Brazzaville. Ubwo nuko nguko bimeze. Ni ibihugu byombi biri gukorana, ni ibihugu by'ibituranyi, ni ibihugu by'ibivandimwe, n'ibihugu abantu benshi batazi gutandukanya. Ubwo ni kwa Denis Sassou Nguesso ndetse no kwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gusa si nibi byonyine biza kuganirwaho mu biganiro Jean Pierre Bemba ndetse na Denis Sassou Nguesso bagirana. Hari byinshi byitezwe, harimo n'umutekano wa hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, dore ko Denis Sassou Nguesso ari umwe mu bayobozi bafite ubunararibonye ku mutekano wa hano muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika yo hagati, ko ni umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini ku butegetsi hano muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no hagati. Ngo nugutegereza twareba ibiza kuganirwa kuri la high table iriho Perezida Denis Sassou Nguesso ndetse na Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa akaba atari byo byonyine ashinzwe, akaba afite n'izindi nshingano zikomeye hariya mu Burasirazuba. Ni Vice Minisitiri w'intebe, ubwo ni Minisitiri w'intebe nyine wungirije, n'ubundi akaba n'ushinzwe ubwikorezi, imihanda y'itumanaho no gufungura inzira muri kiriya gihugu. Afite inshingano zitandukanye kandi zinakomeye. Ubwo turategereza byinshi baza kuganira ku mpande zombi, n'ubutumwa mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuzaga mugenzi wa
Denis Sassou Nguesso ashobora kuba yohereje mugenzi we nyine wa Repubulika ya Kongo n'umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuyobozi wa Repubulika ya Kongo. Hari benshi bikunda gucanga gutandukanya ibihugu, gusa biroroshye. Repubulika ya Kongo niho bita Kongo Brazzaville, gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo Kongo Kinshasa. Ubwo nuko bimeze. Reka n'ubundi tujye mu makuru kuvugwa muri Kongo Kinshasa. Tariki ya 17 Mata umwaka wa 2026 nibwo ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 cyangwa se AFC M23 basinyanye amasezerano yasinyiwe imonterewe mu gihugu cy'Ubusuwisi, gusa na yashimangiraga n'ubundi yari yarasinyiwe i Doha muri Qatar. Bari bumvikanye ko ku mpande zombi bagiye kurekura imfungwa, bwo M23 ikarekura imfungwa za leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Kinshasa ikarekura imfungwa za M23. Abantu 37 bari bafungiwe muri gereza zitandukanye zo mu mujyi wa Kinshasa bakekwaho gukorana na AFC M23 barekuwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gikorwa kiri gufatwa nk'intambwe ishobora kuba ifitanye isano n'ibiganiro bya Doha bikomeje hagati y'impande zihanganye. Umunyamakuru Steve Wemby wegereye AFC M23 avuga ko muri abo bantu 37 barekuye 22 bari bararangije ibihano byabo mbere yuko bafungurwa. Nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa AFC M23, iri fungurwa riri gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'ibikorwa b'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyiraho uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Bimwe mu byagarutsweho cyane harimo ibibazo by'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Abasesenguzi bavuga ko irekurwa ry'aba bantu rishobora kuba rigamije gutanga ubutumwa bwa politike no kugaragaza ubushake bwa leta ya Kinshasa bwo gushyigikira ibiganiro bya Doha muri Qatar ndetse n'ibiganiro by'Imontreal mu gihugu cy'Ubusuwisi. Hari kandi ababona ko bishobora gufungura inzira yuko na AFC M23 yakorwa igikorwa nk'icyo, hari kurwa abantu ifunze cyangwa abasirikare yaba ifite mu maboko yayo, ngo nabo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'imfungwa kimaze igihe ari kimwe mu ngingo zikomeye mu mishyikirano hagati ya leta ya Kongo na AFC M23, cyane cyane ku bantu bashinjwa gukorana n'uyu mutwe cyangwa afatiwe mu bice biriho imirwano. Muri Mata uyu mwaka ubwo impande zombi zahoraga Montreal mu Busuwisi zumvikanye kurekura imfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa M23. Icyo gihe leta n'inyeshyamba banihaye iminsi 10 yo kuba bamaze guhanahana izo mfungwa, ariko ishira nta gikozwa abe na gito, ahubwo bari kugabanaho ibitero bitandukanye. Ubwo nuko nkuko bimeze ku mfungwa zarekuye. Naho kandi tukiri ku makuru ajyanye n'ubundi n'abari barafunzwe, amakuru dukesha bwiza.com avuga ko abantu babiri b'imanga ba Vianney Kazaramba bamaze igihe bafunzwe nyuma yo gushinjwa gutunga imbunda no gutanga amakuru, bamaze kurekurura nk'uko n'ubundi aya makuru abyemeza. Aba basore bari mu bamaze igihe bavugwaho gufungwa n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa AFC M23. Amakuru n'ubundi dukesha bwiza avuga ko ubwo abo basore bari bafunzwe, bamwe mu bayobozi ba gisirikare batari bishimiye uburyo bafunzwemo. Umwe mu bazi iby'ifungwa ryabo aherukaga kubwira iki gitangazamakuru ko bari bamaze igihe mu buzima bubi bwo gufungwa, ndetse umwe muri bo akaba yarakubiswe bikomeye kugeza akuwe amenyo. Uwo yagize ati umwe yaramukubise amenyo yose amushiramo mu kanwa, ubu bamushyize ibyuma mu kanwa, ubu yarwaye kanseri yo mu kanwa kubera ibyuma bamushyizeho. Amakuru kandi avuga ko ikibazo cy'abo bana cyari cyaragejejwe kuri General Sultan Makenga ukuriye ingabo za AFC M23, wagaragaje ko baziraga ubusa.
nyuma yo gufatwa bagafungwa bazira kuba umwe muri bo yaragaragaye mu mashusho arashisha imbunda ubwo ari kumwe n'umusirikare w'ipeti rya majoro urinda Sultani Makenga mu birori byo kurasa umwaka. Isoko ya Bwiza ubwo ni umwe mu habwiza.com turi gukesha iyi nkuru amakuru. Mu bigaragara umuryango wa Kazarama ntabwo awukeneye, abafitanye isano nawe bose barwaye ihungabana, abandi bari gushaka uko bajya i Burayi kwishayo, ndetse hari n'abamaze kugerayo batifuza kuzagaruka muri Kongo. Ubwo Bwiza yageragezaga kuvugisha ubuyobozi bwa AFC 23 kuri aya makuru, nta gisubizo yahawe. Ubwo n'ubundi kinyamakuru turi gukesha aya makuru cyabazaga Kazarama yirinze kugira icyo abitangaza, avuga ko ahugiye mu bikorwa by'ubukangurambaga ko gusabanya abantu bari mu mitwe twaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Kongo gutahuka mu gihugu. Ni ubukangurambaga bumaze gutuma abarenga 500 bataha. Nuko nguko bimeze kuri aya makuru. N'ubundi ubwo turakomeza kuyabakurikiranira tureba gahunda zose uburyo zimeze. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Turabashimira ko mukomeza kuba natwe, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere, turabakunda cyane.